adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Bithung Reng Thama constituency wrong clear daparap APHLC pen chu EOC BJP along chepok dun. West Karbi Anglong Bithung Reng Thama MSC constituency ang kangarlo wrong clear dabalong BJP Bithung Reng Thama mandal committee pen chepatir pipongsi phai kunia cheklod ni phai cap arni BJP mass joining a jai mek pate song ka chepa ok dun mai kipadu. Bithung Reng Thama constituency aro APHLC Rotcharia song kang tang nai ki wrong clear dap ta ilong wrong clear dap arat tum kidam tang pinang ananikan APHLC along cherap chitu dunlo sida APHLC Rotcharia song along ki claim kidam tum chobai chokai ajo nona bang ki wrong clear dap arat tum sida me bang pharo ki thom susia arat tum Dr. Tui Ramlong hang ki japon BJP party along chepa ok dunlo bang so je megalong alhi sarpo ka chitong dun KACCM Dr. Tui Ramlong BJP Deputy Maipu Prodip Ronghang Lems Chairman Mongol B, VDC Chairman Ramson Rongpi, Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dira Pendanglok BJP ki theki ding atum chetong dun. APSLC pen Congress Pangrumpet pen Bang Pharogathom Apatu Chet Dak APSLC Congress pen Chopen Bang Pharogathom Abadu Chet BJP party long na chepok dun lo la pen ke penanar mudak chetong lo la si ke bang jiar nian ke anak rong klel da bolong ke aga prega party bang ke pavedet po ni long sena charabul po po selang tumpang dak pon lam thang lam pe la si pinalang tuman ke deng karcho la samai chop chop po kali sar la pinangan tum la APHLC le akan cikrong ke ni la Bithung Reng Thama long kami ini BJP kompil la IPSL tum situ jam so so kutha kan hin mo result si theklong puan te chune election or ke haidet se suri inkora ka thomati ko APSL si long 1800 ke na thola result la lang no hai lain hai ar result la lang no hai ke haidet apot si pan do suri inkora tho asi theklong point te na tum jui jam jo lai tu jui jam main te la anar arat tum ke chetong ka dakhe dakhe de BJP ka lilo ma da pintale kono do dak theklong lo bon te IT cell tum dak ma te da rong sor kalima nasina tum ma ka thanta balam tum te lak thanta balam nang tum dana dar ju man man tu ke election pupo man tu de block office ta me kunogang pondet pupo yar office ta kampur pondet pupo rar pana chubaya sayang ding simati lage man no de ke long le pota ke joy pen kiran ta duplicate long le pota pusi pupura tum ke Orang abar saya konsil ben ke pione iplo dharna dosa set ke la tum ke third gate ke ta konsil ben sini pibom lo ke la third gate fourth gate ani si sakuri pibom lo ke ante longle pota pen konsil ben le pipe na pen si pipo ele tu mana survey dam de pin men si people super kusala sa pya la survey dam de pin men si portimia ke ma ba la survey mondel tum sitam lo lang tum survey velo la ke mondor eske tum se survey dam lo lang tum le survey ke li lo lang Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Sang pisiko pangchopi dealer pen government pen nangki paliason amungdo antami radaphan arona teng pen pipa jirponsi radatum chudeng dun pen aning jepang sampon rintilo lasong si government pen ki pathik pon adora teng pen endundo la solong ki ongdung ration card ke do abang phu bang phiak tum tabi aport pi dun pen ing samjing pen si chudeng dun bang so jai mikideng pon along alhiaman peng pen kachetong dun Sri Krishna Sharma arideng pen ing pu pon si ration card ke do abang phu bang phiak tum aphan aning pathi dun si mai pajut pon Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News.
West Karbi Anglong Rongkhang constituency ki parlo Langhan West Karbi Anglong Labor Union sai hemlong phai kunia cheklo ni phai sir ke parni WKALU atum pen krung sa mai padopon Manap Kramsa ki mangpon Karbi Anglong arlo labor kedo anatum ahoka chakong pachini nang ji pupen West Karbi Anglong Labor Union amhang pathek pon bangso amahang pathek pon det pen ningkan pho phi Assam sarkar pen ki hok alu long pon bangso ki hok alu along long pon det pen puthot district committee branch committee la pen area committee atum pen chingki chethana jai mek padu pon lo bangso jai mek along ko somesi non eprang labor ja kong ki pangtang pon ji alam the chethan pon la pen West Karbi Anglong arlo non ki wang ji surini ra ing koi ra trok ar koi achiklu pen labor stand ki bi pon ji aphan chingki bangso labor stand bi pon det lote Karbi Anglong arlo company atum an sai ke klem aphan labor nang ji pulot tangte West Karbi Anglong Labor Union atum aphan kabir ta ji aphan pachini pon West Karbi Anglong pen ne tum la central committee pen si pini deng pon lo West Karbi Anglong central committee pen district committee atum phan pini ke claim un la so mane ladak la West Karbi Anglong adang pi along kapre adim long sitame labang so ke toy phan sin tum adai tu pilo district committee apan branch committee apan la area committee tum tandelo lasi choklim lo dak West Karbi Anglong dang lo mangke lasi militum kiseng dam nangji adim da dola lasi deng pon pompo lapen lebar atum aphan kachong hu pen ke bang do ladak lasi la West Karbi Anglong aphan si pini pathik pon lo lasi industry long si tamne la pen company long si tamne ladak kachong da men pen ke bang atum phan bang ke alang litum phan si pini dai tu pilo Joy Megalong, WKALU President Manap Kramsa, General Secretary Dipanjali Amsi, Vice President Borson Crow, Organizing Secretary Pinky Batorpi, District Committee President Bill Boltera, Hamren Branch Committee, Dongkamukam Branch Committee, Lapen Area Committee atum chetongdun, Borthol Pen Priyanka Balmiki, KATV News. Tangpon 2. West Karbi Anglong Rongkhang MC constituency Rorapan Panongsi Phaikunia Chekloni Phaisir Keparni Purthimia Kemang 2.0 pen 3015 Longli Pata ke joy pen ron pondo Sitani Phaisir Keparni Kadokavi polling station kedo anara phan keron pachetang un idetlo La sopi puthot Phaikunia Chekloni Phai Keparni adap por Phaisir Keba porsi Rongkhang MC constituency Long Bison Bay a Hemalongsi Kadokavi Thom Kebrahini polling station arara tumaphan ron pontulo Bangso jai Megalong MSC Long Bison Bay, Moniram Tiron Karbi Customary Law Board Chairman Pensi Long Lipata Pipa Jerpon. Lapena ki joy pen Long Lipata ki Long Ponapon Rongkhang Rat Tum Pen KACCM Dr. Tuliram Rongkhang Lapen Local MSC Long Bison Bay Phan Kachuro Lam The Pajirpon Lapen Lansu Sik Kam Klemi Dami Japan Pura Arnam Hirjumi Tami Hangpi. Dulu ni Krorong, ang pen ke nilimen bang ke basa ping tipi. Nili sopo men pen. Ala Rubison teron pen. CM sarpan. Nili ning sam ikpiglo alang litu nili tuhan poisa hikis aduli sinang rongre paki joy pen nairap thekapo. Nili ninga klong bachuru ikpiglo alang li sar tuliram sar ke hai phanta na pen emisi sar tumhan anta ning jing sam pik ando. Joy Megalong, Local MSC, Long Bison Bay, Rongkhang VDC Chairman, Khonsing Tobi, Karbi Customary Law Board Chairman Moniram Tiron, Local Committee President Rahul Tiron, Lapen, Rongarada Tumchetongdu. Lasu kewang dak Purthimia Kemang long lasu ki pipon long lia pota. Lasu ki pipon asap so mane aporta dori chat lasu dokok ahin dokok lang so joni si polling tin itum keron ponji phan patumi itu masa Long Bison Bay MEC 5 nong Rongkhang laso sarang ke than pena na pingkharap teng mesi nanne ka che keron nang alang dolang nang idunde nut bahin dokok lasi apuling tin keron nambi phansi ni tumhana pingkhat si ni tumnon apuling tin keron ponthu Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News.
Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumi thakmi kardom.